Muri aya makuru tugiye kwibanda ku biri kuvugwa ku ruhande rw'u Rwanda ndetse no ku ruhande rwa Democratic Republic of Congo ku bijyanye n'imishyikirano yo guhosha amakimbirane avugwa mu burasirazuba bwa Congo. Muhaye ikaze, reka twinjiremo. Inama iherutse kubera i Washington tariki 27 Kamena muri mwaka turimo 2025, impande zombi zemeranyijwe amasezerano cyangwa se zasinyanye amasezerano ku bijyanye no kugarura umutekano mu burasirazuba bwa Congo. Ubwo rero havugwaga ku bijyanye n'umutwe wa FDLR ndetse n'ingabo z'u Rwanda ngo zaba ziri mu gihugu cya Congo. Ibyo byose ni ibyagiye biganirwa i Washington ndetse hagira n'imyanzuro nyine ifatwa kugira ngo amasezerano bahasinyanye abashe kuzubahirizwa. Mu masezerano yashyizweho umukono i Washington tariki 27 Kamena muri mwaka 2025, nuko mu minsi 90 u Rwanda ngo ruzaba rwamaze gukura ngo abasirikare barwo mu gihugu cya Congo. Hanyuma ku ruhande rwa Congo naho bikavugwa ko bagomba nyine kurwanya ibikorwa by'umutwe wa FDLR mu minsi 30 kugira ngo amahoro abashe kugaruka mu burasirazuba bwa Congo. SADC yasabye ko hibandwa ku mahoro. Inama y'abaminisitiri ya SADC yateye amabengeza cyangwa se yishimiye ko u Rwanda ndetse na M23 ivuga ko batumye umutekano w'igihugu cya Congo uhungabana. Ibijeje ko rwose gukomeza gushyigikira ibiganiro by'amahoro bikomeje kuba hagati y'impande zombi, haba ku ruhande rw'u Rwanda ndetse no ku ruhande rwa Democratic Republic of Congo, kugira ngo habashe kugaruka amahoro muri buriya burasirazuba bwa Congo. Ubwo ndavuga Congo Kinshasa. Hamaze igihe havugwa ikibazo cy'intambara nyine ihanganishije ingabo za leta FARDC ndetse n'umutwe w'inyeshyamba M23. Iyi nama rero ya mbere y'itsinda rigenzura ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Congo Kinshasa. Ku ruhande rwa leta zombi zemeranyijwe yuko mu inama nyine iherutse kubera i Washington igaragaza ko ibihugu byombi bigomba kubahiriza amasezerano bagiranye. Ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano guhagarika amakimbirane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yashyizweho itariki ya 27 Kamena muri mwaka turimo 2025. Impande zombi zemeye kureka cyangwa se hari ibyo zemeye kugira ngo amasezerano abashe gushyirwa mu bikorwa. Ubwo twagiye tubivuga ruguru kuko ngo u Rwanda rwasabwe ngo gukura abasirikare barwo mu gihugu cya Congo mu minsi itarenze 90, ndetse ku ruhande rwa Congo Kinshasa narwo rugasabwa kurwanya umutwe w'iterabwoba cyangwa se umutwe wasize uhekuye u Rwanda ari wo witwa FDLR mu minsi 30. Ibi ngibi rero ukabona ari byo bigenda bishingirwaho kugira ngo amahoro abashe kuboneka muri aka karere kacu. Nubwo hari n'izindi mpamvu nyinshi zigenda zifatika ariko ntabwo ziratangazwa. Izimaze gutangazwa ni izi ngizi tubasomeye yuko u Rwanda nyine mu minsi 90 rutegetswe gukura abasirikare barwo mu gihugu cya Congo, ndetse na Congo nayo ikarwanya umutwe w'iterabwoba wa FDLR mu minsi 30 kugira ngo amahoro abashe kugaruka mu burasirazuba bwa Congo Kinshasa. Aya masezerano rero yabereye i Washington tariki 27 Kamena muri mwaka turimo 2025. Impande zombi zarayemeje ndetse zemeranya no kuzubahiriza nyine iyo myanzuro yagiye ifatirwa mw'iyi mishyikirano yuko nyine igomba gushyirwa mu bikorwa kugira ngo amahoro ndetse n'amakimbirane avugwa muri karere k'uburasirazuba cyangwa se by'umwihariko mu gihugu cya Congo Kinshasa hongere hagaruke amahoro
kugira ngo abaturage bongere babeho mu mutekano. Ibyo rero ni ibyagiye bifatirwa mu mushyikirano uherutse guhuza intumwa z'u Rwanda ndetse n'intumwa za Kongo i Washington tariki 27 Kamena muri uyu mwaka turimo. SADC nayo yavuze ko rwose ishyigikiye ibiganiro by'amahoro ku mpande zombi, haba ku ruhande rwa M23 ndetse no ku ruhande rwa Kongo Kinshasa, kugira ngo amahoro yongere agaruke muri kariya gace. Amerika niyo ibirimo, niyo wavuga ko iri inyuma y'ibi byose kugira ngo amahoro yongere agaruke mu burasirazuba bwa Kongo. Ndagushimiye ukomeje kubana natwe, komeza ugira ibihe byiza. Ciao ciao.